Minista wa urimi guku bururi-ini Njeri ni ugite thirikari ni hotorete guteithiriria atumia hari urimi wa kiwonjoria niguo gutigirira ni meyukiriria kimuturire undu umwe na gutigirira bururi wina irio cia kuigana. Umuthenya wa muthi tukite twageire kariko na atumia a kanitha uyu wa Catholic na atumia angi a Laikipia na Njeri na kuria kungi tukiuga ni tukugeria guteithia atumia urimi wa nguku. Akiaria kanitha-ini wa Catholic wa Kinamba gicigo-ini kia ubunge kia Laikipia ya ithwiro thutha wa kuheana makiria ma njui 2,500 gwa ikundi ngurani cia atumia, Njeri ni ongereirie ati uheani wa njui ici no uguthie na mbere guothe bururi-ini. Ningi Njeri ni ugite mbeca iria irahuthika gukinyaniria tabarira eno cionekete na njira ya kuhothithia kuria macokaniriirie milioni 10 iria imwe ciacio itanyitwo kuhuthika hari uguri wa njui. Kila mama ataenda nyumbani na vifaranga ngapi? 5. Sasa wewe kama ulikuwa umejipanga chakula ya vifaranga 3 uende uongezee vifaranga ngapi? 5. Atumia aya ni makoretwo magithoma njira njagiriru cioria magireirwo kureithia njui ici niguo gucigitira kumana na mirimu hamwe na mathina mangi maria mangicigumira. Siku ya leo tuna furaha juu Mwangi Njeri ametuletea na wamama wamejitokeza kwa wingi, tumemiminika katika uwanja huu kwa sababu ya furaha, na hakika ukiangalia wamama na wale wako hapa wazee wakadhaa wako na furaha. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Njahira wa Njeri.